Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele. Kuphina kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Ngabe uqala-ke ungena kule channel ngicela usubscribe. Kusolwa udlamela amatekisi kunqonqiswa-ke umuzi kasomatekisi. Bese hlale kubhaceni ngenxa yokwesaba-ke umfelakazi kasomatekisi onqonqiswe-ke umuzi-ke namatekisi akhe. eRosboom-ke eMnambithi ngesonto ebusuku. Lesigameko kusolakala ukuthi-ke sihlobene nodlame-ke oludla lubi kusoseshini-ke wamatekisi osokuphangalele-ke kulona-ke abantu abaneke esikhathini-ke esingangenyanga. Ukukhona kubo-ke osomatekisi ababili, unogada-ke nendodakazi-ke yomunye wabo. Ngesikhathi-ke kushiswa-ke umuzi-ke wakwaMpele-ke kushiswe namatekisi akhona amabili, okuvele ukuthi-ke elinye belisegcekeni-ke ngesikhathi-ke ushiswa, kanti-ke elinye kukholakala ukuthi-ke lishiselwe-ke endaweni-ke okuhlala kulo-ke umshayeli walo. Ngokulandisa-ke komthombo wesolweze-ke ongathandanga-ke ukudalula, kwenzeka lokhu nje kulo muzi-ke ubaba wekhaya-ke akasekho-ke njengoba-ke ashona ngokugula eminyakeni edlule. Uthe-ke lo mfelakazi obheke umsebenzi lapha namuva nje ubengasalali ekhaya ngenxa yokwesaba-ke kwezise-ke kulo seseshini-ke kudlange izigameko zokubulawa kwabasembonini yamatekisi-ke kulo seseshini. Kuthiwa-ke esigamekweni-ke sokushiswa komuzi-ke kwaMpele kungene-ke abebehloma ngesibhamu-ke bafica indodana yakhona-ke neminyaka engu-17-ke ebiselwe yodwa. Bephuqa ukuthi-ke ibavulele-ke ezindlini-ke bacela-ke noma-ke bachela-ke upetroli-ke banqunqisa impahla, bashise-ke netekisi-ke elipake-ke egcekeni. Ngesikhathi-ke isolezwe-ke lithinta-ke unkosikazi Masithole Mpele ongumnikazi womuzi-ke onqunqisiwe-ke unqabile-ke ukuphawula-ke ngalo daba. Angeke ngiphawule-ke ngalo daba ngoba vele-ke ushicelela kwalo-ke ngeke kungisize ngalutho, kusho yena-ke laphana-ke lo nkosikazi. Usihlalo wenhlangano yamatekisi South African National-ke Tax Counselling esifundeni uthukela umnumzane Thembokuhle Ndawonde uthe lo daba besaluzwe-ke ngamahimemu, ngakho-ke abanalo-ke ulwazi oluphelele ngalo. Sizolinda-ke ukuthi-ke ilunga lethu-ke lisazise ngokwenzekile, sithole-ke laphana-ke nemininingwane-ke egcwele-ke ngalo daba. Okwamanje akukho-ke ebesinakho kokubambekayo-ke ngalo daba, zozama-ke ukuhlangana-ke nomndeni usho kanje. Kwenzeka lokhu-ke bekusanda-ke ukubulawa-ke elinye-ke ilungu nje lesigungu esiphezulu laphana-ke kusoseshini, umnumzane-ke Sifiso Hadebe nendodakazi-ke yakhe okuthiwa-ke badutshulwa-ke besemotweni emgwaqeni ku-ST Chat-ke khona eMnambithi ngenyanga edlule. Ukubulawa kwakhe-ke kwandulela-ke kudutshulwa kahlalo wawo-ke umnumzane Bhekuyise Masondo nogada-ke wakhe okuthiwa-ke bangenelwa-ke behlezi-ke ehhovisi likasoseshini, badutshulwa-ke ngabasola-ke abangaziwa-ke nabo ababulewe-ke inyanga-ke edlule. Ukhulumela umphoyisa-ke KwaZulu-Natal-ke la uColonel-ke Nqobile Gwala uthe kuphenywa-ke icala lokushiswa kwempahla-ke esiteshini-ke samaphoyisa eMnambithi. Wengane kwethu ngiyafisa-ke ukuzwa umbono wakho-ke laphana novula ukuthi ngabe wena uphawula uthini-ke ngalo daba-ke esikibikala lona. Mina sengiphuma njalo-ke ngiyintatheli-ke yaku-YouTube.